Ye kwa NPP amanyo koni mana yenim se mpanyifo pii na wo dia beto abonten so wo hwenim so bepre na wo eye party for na yinu so metu franka ema NPP kwa fimpim no ene adwunu nwotwe abato mu bako eye doctor ya wo se Adutwum kane no ye sofo a wo hwe ngomasua ho sem so na wodi ebetu dwa echeso no besia kan bi no ene wo kwa railway market ye wa Asante mantemu a adwadifo ho nyina echeso mo de wo motanachi na wo gidi so betu abeboa asesa man Ghana ene NPP amanyo nankasa into obofo ne so eso akwapribie Ense danche bia ena kane so afo no no ehwa adesua ensem so Dr. Yawose Adutwum odi ama ne bo beto dwa echire mu se NPP amanyokuo no opese wotu franka edi ema wo no mo ewa fimpenu ena aduonu ewotwe abato ebekoso my Ghana emu na bro de sansim yetu dwa no ene okopie ma santimantam no modia esewani enso ka kire nipa dodo na ena won ani age ho ne dwadifobia wo no mo owewe market en wokumase edi omachita yamanwa wo mo kire mu se de obeye bia no won meka no ho Adom Kasee edwadifo yi bi ye ne won mo edin komo no omo de nsem se ye na tudwa no kwasam say oban to ababoa education no or the TV by or the fencing ba ka ho no TV and stem na ba ya enkwala epese sua aduma nyina or the aka ho o hwa nim de no wo so because bibini a otimi free Ghana ha akota America no otimi akobie school akase miensa wo ho ama school no atumpan ama America ban abona bas no chere say papa no owonim de delegacy no ne yesremo se mo kwoto aba no a enya sikasam e de say ye mamusika de che say o man no mo nwene ho enya no e na ye hwehwe se de o man no ye bedie anu ti e de samre ye gina ha ye bo o say ya Adutwum aba